namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Benny Mayengan the president. Of course, update, of course, there and there. Yeah, so because of course at 6th October, gonna everything after you post, of course, on TikTok. Yeah, that keep follow one, of course. I can like in so video, of course, really, I follow one, of course. I have a secretary of Panda, but secretary of Matasela. Nikesile support le mnganyika yona ka support le minyika ku album leyi nikhesa na n'we mi nga ta tshembisa na le Butukral na n'wina mi nga ni phakela timali n'wanyana wa museketeri Derek Chauke yi xavele na xikipa xa Chiefs a xi tsala ku Malwela. Akona mhaka xikipa mhaka yo huwa guys because a ku na event leyi of course I attending Leah Mutsenga Holdings and Kaiser Presents ya 5th October of course yeah so loyi kha yi perform of course video ya kona of course yi kona le ka xigaza forward leyi yi nyikeliwa xikipa so a hi ngheni ka video leyi hi vheta hi skipa hi yala loyi kha yi nyikeliwa xikipa of course as you can see loko ya ha ri ku performeni hi Mahlasela of course I can't perform my Mahlasela. Loko se yi jika laha hi fika hi vona of course ku va ku nghena munhu on stage as you can see a fika a hi nyikela xikipa kwalano xa Kaizer Chiefs and ironically of course a vheta ku ri ya Mr Mutsenga na Kaizer so va yi nyikela na hi xikipa xa Kaizer Chiefs as you can see kwalano by the way i fan ya Kaizer Chiefs murhangaphandla Benny president of course so xikipa xa kona hi lexiwani yo munhu loyi a nga nyikela hi loyi nga ka right of course a hi yimele yi mbala mi kota ku swi vona ku ni le ndhawu xi tsaliwe ku yini as you can see look at the back ku tsariwe ku Malwela okay ha ri ka mhaka leyi ya Malwela ni tlhela ni vona yi poste na movha wun'wana ku na movha wun'wana yi nga wu posta as you can see the 5th October still of course kuna movha loyi nga fa yi posta nga fa brandeteriwa hi Benny Mayengan loko mina tanihileswi mi swi vonaka kwalani BMW GT hava na xarhandza Mayengan guys swilo ni nga kha swi vulavuriwa but mi ni vona va kha va komba rirhandzu ri kulukumba swinene eka Benny president of course a hi continue na video na mali yaleyi yo phakeriwa hi vaseketeri no na khesa vaseketeri va mina mali leyi tele ngopfu na khesa swinene un'wanyana leyi bindza sweswo na leyi mi nga ma 9,000 na leyi nga transfereriwa ma 9,000 vona ni yin'wanyana leyi a ni nga yi humesangi leyi ya un'wanyana ni seketeri na ya fika nyika 3,000 cash un'wanyana ni sendele 2,000 guys yi tele mali leyi nga nyikeliwa la imagine 9k phela swi a ha hlangile yo buka ne yi nga bukiwa hi yona yi tlhela aka event yi tlhela a fika yi kuma 9,000 this is crazy guys this is very very crazy vanhu ku lulantisi va nyikerini swinene va nyikerini ku fana na ngwenya laha yi nga fika yi nghena ya yi nga yi nyikeli swin'we swo 1.5 to 2,000 yi ri yoxe layi yi chele mali yo tala ngopfu ende ni twi na ku na yi fanisa mani okay so as you can see yi nyikele mali yo tala ngopfu ko very nge yimeli video ze hela but yi nyikele mali yo hlaya swinene hayi na overall mali yo tala yi humeka this event I think it's because I ri more open so like vanhu va kota ku va access stage and stuff like that swilo sweswo swa koteka of course ku vanhu va kota ku va nyikela more money and stuff like that ma vona mhaka leyi mavona loko ubuntu yi nghene mara ni vona ku mali yi tele ngopfu from this event ya Mutsenga Holdings ma vona mhaka leyi yeah even that of course hi tlhelela ka YouTube trending hi vona ku famba yini ku sala yini yeah just to check what's happening here okay yeah lo hi cheka Mahlasela na swi a hi vheta hi tikomba ku hi dropini nyana already naswo hi kota ku va hi reach a position ya highest position ya number 10 ku sweswo si eka number 11 by the way guys yi la ku reach 100,000 views as you can see kwalano yi ta yi tshovete record ti kulukumba ngopfu musi
ito tsho record kulukumba blind, as you can see kwalana ya reach 100,000 views guys. A ma tlangiwa ti-views leti album leti nga kuma ku yi le ku streamiweni hi swoho imagine. Okay letin'wana thoni nga ta vona ti ri karhi ti gonya again yo fana magic ti le ku gonyeni na dyona la loko se yi le ka number 15 as you can see kwalano se yi le ka number 15 tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Previous yi nga ri ka number 16 a swi ni bayizisa mos ya as you can see na 81,000 views kwalano. A yi le ku beni swinene and then hi fike hi cheka of course leyi nga hansi hi vona ku famba yini ku sala yini hi yona. Okay no yi le ku gonya mos ku fanifile no yi le ku gonyeni mos ni twe loko ya ha ri hansi ngopfu yi le ku gonyeni as you can see yi le ka number 28 so far so a yi le ku streameni swinene album vanhu va le ku streameni strong. So okay a hi cheka na kwala hansi what if ku tlhe ku nghena rin'wana ku heyi okay swi lunghile over ti cheka la hi vona ku ku famba yini ku sala yini in overall la ka album la. Okay as you can see mahlasela 99,000 views ku nga ri khale swi ta xi khome 100,000 views ku tela magic 81 as you can see kwalano ivi ku tela ku fanifile hi ba malwela ku na competition yikulukumba swinene ka malwela na ku fanifile loko swi ri yi ku fanifile ya ha ri ku lead then of course 1,000 views ahead of malwela yo yi le ku tirheni mene ka gaza ti ku tirheni kwalano mahanyelo a joni 27,000 views vanhu va loko ku ri leti nga le hansi ti le ku khomeni ti le ku khoma mali ya xava na cina baby na ku dike khomi ka ejoni yikulu mos. Okay a swi kahle a hi streameni ya mahlweni album yi va yi kha yi kha yi jaja vhele vona mi kha mi jaja mi kha mi streama kha hi support loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. By the name of Lucky, I'm the MC from Pretoria, and I'm married by the way. I'm sorry, the selector. I found the selector. Himina kakashe, himina balhati kuch, himina manha. Welcome to the channel, Signora. Himina kakashe, himina balhati kuch, himina manha. Kuch himina manha nanye bene bane ya bala de kucha ila se ko mani let's go show acha ka selecta he's all over he tagi way me itam to bala wan ya ko rewu balance me ko ngai kum balance me namtiva n'we a mi lava ni va nghwadla ni ta kota ku kuma AIDS mi ta ni seka heyi na mi tiva na mi yaza n'we a mi swi mi tsakisi leswi na mi tiva mi tale timbilu la mi nga kona a mi lava ni fana n'we mi ta kuma AIDS ni ta lova mi ta ni hleka.